Yebo baba, hayi njalo ayijiki, iqhubeke-ke le ndaba. So i-purpose yalaba ukuze benze izinto ingoba befuna wena ukuthi bakwazi ukuthi bakwenzeni, bakucontrole. So bayazi angeke uzovuma nani. So in their small minds, into abayicabangayo is intimidation, ukukusabisa, ukukuthusa, okwenza ini, hhayi uthi banjena nani, ngoba inhloso yalokho, inhloso yabo ukuthi bakusabise, ingoba bafuna ukuthi wena unqabe, ebese bona benze lento ekuthiwa i-humiliation ritual, ebese bayenze be-public, wonke umuntu abone kusetshenziswa igama lakho nezinto zakho, kuthiwa nyamba unje, ngoba befuna laba bantu, that collective viewership, of which le collective viewership is connected to them, ngoba abantu abahlangane nabo abane-agenda ukuthi kwenziwe lento khona wena imikhiqizo nemisebenzi yakho oyenzayo ibukeke ngathi ayikho, khona bona abantu bezobuyela-ke ebumnyameni, bese kube ngathi-ke into yobumnyama iyona enohlonze. Ngoba inhloso okanye ingqikithi ekhona la yilento yokuthi i-cash flow, imali ayisangeni. Ngobani? Mina ngithi senivukile nje, ngoba senivukile, senihlakaniphile, senibuza imibuzo yani, yomsamo. Okusho ukuthi njengoba iningi ingazi lutho ngesimo somsamo, le cash flow angeke isaba khona. Okuyisona sizathu-ke bahambe baye kumabhizinisi enu namabhizinisi abo. La bantu laba abayithole kuphi le information? Kulabantu laba abaseduze nawe, your family, your friends, associates, husband or your wife. Ngobani? Lo muntu lo wazi ini? Your whereabouts. Laba bazini? Your secrets. Ngoba kumele aphinde abuye nawo ama-secret nezinto oy'khulumayo azozisho kuphi? La. Into ekumele uyiqaphele-ke njalo-ke mase sebeqala sebekufonela, bekhulumela, becommunicate nawe, yonke into abayikhulumayo, the main question ebuzwayo, ukephi? Ukephi? Hayi bafo, angisawazi bafo, ukephi? Hayi awusho, ukuphi? Hayi wena ini, ukuphi? Because when they are together, benza ini? Bafuna umuntu ozosondela kuwe, ebese azoshiya lento ezokulayela wena nanoma ekuphi oya khona. That is why they want a friend, family, associate, husband, or your wife. Naye uma uhamba nalo, all of a sudden manje usefuna ukuba involved in your endeavors, uthi uma uhamba uyakuphi. Isizathu efuna ukuhamba nawe, ufuna ukuthi uma efika lapha bese asenda ama-location, ukuthi i-location yala sila. Usecabanga lokhu manje, usenza lokhu manje, usenza lokhu manje. Ekuyisona sizathu lokho, ngoba kahle kahle uma besebenzisa lezi zinto zabo, ley'lwane zabo nani zobumnyama, inhloso ukuthi bona bathole ini? Ubuhlakani bakho, bazitshela ukuthi la mandla kini nabantu abakini nani nizosebenzela bona. Ingakho-ke bona-ke inhloso yabo ukuthi benze njani? Benze i-humiliation ritual. I-mistake-ke abayenzayo ilento ukuthi abayi-understand lento ekuthiwa umsamo. Ngoba if they understood into yomsamo, they would understand ukuthi ubuningi babo la emsamo wakho it's ×5. Ku-5. Bona babona wena uwedwa, bazitshela ukuthi you are isolated. No, you are being isolated ngoba abantu bakini abafuni laba bazi
imicabango nezinto ozenzayo. So bazokwenza nabakini, bazokuhlangula ngesimo sani somsamu wakho. That is why it will seem as if wena vele wavuka wenza ini. Cha, awuvukanga wahamba nani nani. Kusho laba bathi sekuyisikhathi-ke manje, sekuyithina esiyibambelayo. Ingakho-ke laba sebehlangene nani bayayibuza ukuthi kwenze njani, ngobani le cash flow nale viewership le ade beyifuna isiyajika le ndaba, isiya-backfire, isiyenzeka kubona ama-humiliation ritual.